na ningi ambako kwa samano wambe kutukethia masitwa maku andu mama ndekana wakili witu ni watonelela mthini wa kilungu kila kesi ye kumesia bina kilungu cha sila wakatekati. Ni mubia muno kondwa kondocha ba na kunenga mwano tende na kwete mbai ito ya kamba chenini kwanza ya kumemanithia akisio. Kwa masitwa nitawa Anthony Nyingi ni mtaalamu wa maunduma miao na bado ni mtaalamu wa maunduma konetie besa na biasala. Muthenani wa munthio tinda tinenea kusu rights ya siana akisia siana akisia siana kitumi cha kusakwa tena ni topic yesu muthenani wa munthio nundu kwenda ni wo skulu mbingi sikwenda sibingwa na neve ana usio siana na siai muthenani wa munthio makamana akisia siana kana siana kama na kisioni kendoke vya sisio ka sukulu ni sienda sienda kwikata na isogera ta kisio na mwasiai whether na mwemeke apiti maybe onakitha na bithnilele makata tondu patonekana nikienda kisia siana otakisomo whether ni siania. Okay, mwithikisa ni wa manaka na yu akili tu inakeba iwona uzembe kutwawa iwona uzembe kutwana kisheria mweza kukwata kana na kokana kauni kalinga wa ni miyao ugeza kwithi atamusei miyao ni yakwoba yakana ni kaku miyao ni yakwoba yakana we musei wa kana ka umunthi ni aza yu akili ba uno watulicha wakili no twambililia nigenda inde yuka tuwete cheni ni toka manaisia na isito sio taasitu ina majukumu mabwata na kokana kaimba na koka takana ithe akwa inyakwa ena majukumu mabwata kulani. Akisia siana kuna na mea odito ya Kenya nisinda inenewe katika ipengele tofauti na katika katiba kaitu. Article 53 ya katiba kaitu 2010 ni ya akisia siana ila inenganite haki kwanzia ya ukubi nona yala timita the Children's Act na weka pa la akisia nengano katika article 53 ya katiba kaitu. Katika katiba kaitu article 53 kana kena haki ipiao kena haki ya isitwa yu yula yukibeti chagwe bu miei miongo kenda kana kasia wajutambia buke na muthano mwiyu mbado ketha na haki kula kwe muzi. Yes. Haya kena haki ya isitwa na kena haki ya nationality kasiawa aki nenganitwe nikenda na kana withia na konika kwata kindu kita identity identity yoka kwa nzie byao siana nwithia yake mila situ sia Afrika kwa muviano akamba kano ekuyo kano jaluo nwithia kana kasia kakambe etheka mwana nikionengwa isito ya mwa wako na ketheke letu nikionengwa isito ya usoe wako wika nengwe isito ya usoe wako withia ona ketheka ongelelo ya opatitio ila kami no wendo keta wa maybe etheke letu keta wa Maureen siombua ni withia siombua ya wetwa andwe mambe yomana nikambangania. Yes. Ko withia ni laisi kwe identify na nduma mukonyo kana mamba itho nayo nationality inenga nao nikenda withia no kakwate akila withia mundu ni wakwara nundu akwenda ni wandina katika birth certificate masito mayusuwa ni pauswa wa nationality nikenda kethia maybe
pakesa inda bena challenge kana numaikana nia peki endo pe document official kana peki endo legal kito no refer wogere ya mundu ucho na kethe ndingi no atethewi ucio kandila yake nundu ni yanakania ni yoyeba akilinge kana kethe ya wasio ni ya kisomo yu ila ni education pala yupa tuoka kukomea ndatika niite muthanani wa umundi education kethe ya wana free and compulsory basic education ukethe ya kana kuku ni lazima kasome inaitwa basic education kisomo cha primary na secondary mosiei na serikali makwati ya nieme na jukumu ya kuhakikisha kana kukasoma mundio ni wasiana ngwe kwanje siku kwa skulu ko uni ngokolia sie ndo patonyekana magishie siana sio kwa skulu nikienda isome siongelomani mane kwikalania na ndwangi nundu skulu ene ya tikisomo cho ndechebukune ona kuindara kiasiana ilenge nundu go skulu kwene ya ni mobulani tembai tofauti andu tofauti mundu no ende no soma wewe siane sia soma nikienda oipinda yokite wewe nitende okwata oma wakili yange o matakitali yange mansinia atangasi alimu nikienda wewe nditu niende na kukache nini mundio nini siku ya nume kwenda mena challenge cha kwasia elenge skuli natanga sito sio bingwa nitinongamiwe na mbanje tilati nekira ya mbotoka na mali balabe mwalimu ndwele ya measinye tina pisi wonde tinatumi namo nengosio kanondo akitumi chuju nikulie alimu maitu alama tongwese masukulu asimo kama yalisio kitumi yani kitumi reasonable mwika kuithia siana iteka mboko isuni unokulio wako kulaki atongosia masukulu lakini mdwethi amewango nayo ni yake wanemo na sie na alimwani kenda wethi na muunga miwa skulu wa alimu ne wini anda wena minombinge kana wena bina wakili kwa kangu kulia yu no ka aukethi atakioko ni cho munthi kwina ngusa nisio kana nikaandika sioke nikendo sio kasukulu na batumila katika ngusa nisio sia kibeti na mume kana ka kethiba ebe inyake kakegwa babe ithi yake na kethi yake aisioka aikatunga inge babe inyake yani yukana kebu katikati ko asie ya mele wala yuwina uwa pio ukethi yukana kaka kabanga yune ngwendo mandai yune soma ngangangata we yula wina uwa wa kwambai ni thi yake kana ni nyake kana nazi yonthe ni mama ilite kumana mwana asome yupe umwe witha ukethi ya uni wa ilite kwithe questionable nike mwana otina asio kasukulu kana ninye na kibeti kimia article 53 sabbatical 1 clause kila musiei nuenda ena responsibility kulakwi kana kila musiei ta kwata ni yeta ete mwana oguyu luande na responsibility inu ya ishewa equally na siei kwa paenda itengemea ni dhia kana kana ninya kana mwinywele mwina majukumu tuyasi mwina majukumu kula kwikana tuikalende tumanondo ke usoma no wenda itengemea kana mwe pamwe kana mwatani isie kana mwe atwana kana mwe mutwanoni ni borange ninywe asima kana gugu ninywe mwe kalende mumane kana ke soma ta na keyata kekomata kekiata asuni mapata menu kula kwikana kwa ni dhuthia asiyonde tondo mweya waeti mwikali kokana ni na nuru nikindu mwabangita kana na mwe yabangita nundu wethiwe nundu akwinde mwendie kwiko jaribi yunu patonekana kana kasoma nikenda withi onako kaine somo tiki ya muyo
kaneneba aya ukati ukulya monda ni wisititha kivindune pe cases mbingi ukoko kethia nitunatwanie nina kiveti na twatwana nina kiveti twoka twathimwa na kana na twoka twathimwa na kala kana bali kafuta ni kufute twatanisya na kala kana kathina inyake kula maendie na kathina inyake kula maendie ndisa kuona inyake aimbea nisomethia kala kana yuba una boba bwata majukumu ila maybe yasimataanisya saa ingine moka na mumakasyo kengi makewana meenda kila musi ai play party eva yes kula kwekana asinometicalani inyakana maybe yogethia no kwa shakana nikaya na nikekiana kakoma yes na ke ile ya mwana na kenda nengo majukumu ma kuhakikisha kana nikasoma na ilaka wa katwa hospitali no maundu mekawa na muno maundu ma muthembosu ni makothete kwithiwa kotini yes ilasima ema kwitikila na kana matane sena wethia umwe no ta ukulenga majukumu ala make ni maundu methiawa nikenda koti kamwa kwa then maybe example isu atumia ni thia mwana kweta ko ni wasimunde wa nasomethi kana bisi no kwendekana petenge mia medical ni uwe kana nikoti ya murishiyo okay na kweli mwana kiono nwisi au mingi no mai pretend au gethia mundu no wise kana kunika ke lakini enda kwase nundu kana kutika kwa kana enda kwase nundu kana gukateba kubi na kwa ndisomethia yuna baba ukoti wika hata nikenda wise kwithia nundu kana ka tima bityo makana kasi ya kutanise matwana withia kwa nika kwa ataki yako ya kisomo na maundu alange ila bende wangu sanisyo dinde yo idea mwana yo inya mwana nuwethia kwi maofisi olati meta ma siana ma report ya waisho sia muthemboso nikenda makasamoni saidila lina kolenga kana kolea ikoka ikaelewa undu yalikwendethika tamwiyo no undu thiemela withia mundu sumbado ni utoa kotini okay kwi makoti timeta children's court mandile ya na maundu makonete siana wa ni asabu mwithugisa ni twathe wa na ni kindu kimwe kina bata kiokoni cha muthamani wa umuthi wakili aitwete jimwe kwa jimwe yulu wa majukumu maitu taasi muthamani wa umuthi na maundu ala mundu utona kukomana namo ndise kana wakili ndi utila wi unamina okwatiania atondu tuendete nikenda indi tusioke baya tusisye na joju mundu ukwatikana na mabitio yu akatwa wa kotini na ikwatikana na mabitio makana ni waleile kusomethia kana na nikake na joba thiata no tinguzi akinge ilasia siana sinasyo kana siana msikithia wana aki yambe kanela next ni nutrition kwa kikamba no tase ne leu museo aski ni mali to make sure kana siane sia nesa leu te idoro kinge siana ni sia ilete kunengwela ita wa shelter kana kwa kikamba pandu itona kwekala na ikakoma akiesu lele kwa kishwa kana thiwathibo ni asimehele ti ati kweka asiana ikakoma balanda kana numba kana nza ino thitawa ni gwandu maimita chokora paikana kalete kweka nako kakana ma asimebo ona asima kenda matebo guardians no mo tonne no mathoka gwa kana methoka sia makoselela sia nikasoma atio indai jukumu lakini no sio ukethia siana ni somere sionde okay na kedha mwithi mobisi ni masiligali kandi some kinge ni healthcare kwa kamba ni uima wamwe na uiti siana ila siawa asi ni mailete
kuitwa sipitali ikaitwa kendo kethia sina health insurance kingi siana nisialite kubetangano nililati sieta harmful cultural practices kwa mobiano thondi sikana ukambani kwikau kwi regions wewa kwithia na FGM region cia Umasaini cia Turkana kundu na kugu withia sindushi siende siane sialito betangano asio ne sialito siane wanandu on ala mekwiku na amwandu ala mekwiku na mwe malite kwa sawa tambia yes ya kimia kingi ni kusobeanewa na late meta abuse abuse ni kutumika nai maybe kunengwa sikala okay pangi sindu cia muthembozo kuandikwa misindu musi walito sianiana kana kaga na mundu yeyote maybe wone kana ndakona kindu cha muthembozo ni walite kwa sawa tambia ki mia nundu kana ni mundu yeyote ndanabika ukuwa miaka 18 na lawe the wa hekana sindu hii hapana yetu asio ni benda pay to me ila sio tumanda patano asio kindu chambe ni kwa affect health yake ni kwa affect akili yake na ni kwa affect development yake psychologically na bado o kimwi kwi sindu ile ya mundu atumia ni affect mwi wake undu wina ukithe wa withokoma kwa uni sindu cia leta betangano asio yes na mundu yeyote enda ai kithia ciana sindu cia muthembozu ai sikata kingi ciana ni cialete kubetangano na kau asini ni simethia meoe ona mwapetokana kubetokana kwenu tata iwe muine kiasiana yes ndini nikienda nundu ni nini sikambe kwa affect psychologically with kana kia sukulu na kaikoneka na kai perform nesa na tia kana ni weakness yako kana ni complicated ogethia sindu cia glasi na katio kwati nundu akwenda ni mu kasumbuite na isilani kenda ke sukulu na bandu ba ka concentrate ya mwalimu kilo kwalesia kaili ko swani ya undu ko ni moito kwana ko no sio kevia siane sia patangano na isilani kingi ti conclude pekelati kita best interest ya siana katika decisions sionde si mekiwa kana mawamu onde malekwa withia kindu kila chapata muno ni interest sia kana withie nisio sia prevail kana sio nda si superior kana paramount kwa kikamba ni kana moya mundu onde okonyekana mwale kwenda muisia mapata ama kana okethia ni mamba kwiania undu no la mukwenda kwamo maybe mwenda kwamo kana ke kusome aba la mwenda katwa skulu ile ibagube ukethia musia ite security yako ni musia ite environment yako la kwenda kaisila kaithie skulu kana risawa sindu cia muthemba tosu nikenda indituke tuigwane nikenda mukimwiwe kwa gubela asi me kwa mwa sindu sikonete siana maelete kusisia muno dhulo akana bewa dhulo bisikana point yesu ni twame kwatia ukenda okethia kana ka nikenda kiana pata kindu ki kugalimit okay kisamba musiino abindwe isitwa ya ithe wa mwana atwa wani mume ungi Volunteer Children's Officer Susan Kaloki kuya kako musiino abindwe isitwa ya ithe wa mwana atwa wani mume ungi
ni kulyo isio na nusu yonge sungia kwanzia ya kimwia kana tambia yine kwa sekena akiesito yes na nationality na ta sokata asia isito ile yeta kintu kita identity kana kanenga wa isito yeve kenda withie nikamonekana ithenu na chakeli nika nonga kwata benefits ila kana kakwata akula kwithe wako yambeli isietwa ya keli ni mahitaji hata wera musiwelete kutimiza kula kwikana na ingithi inheritance ko ela kana kieta ni na biological father wako ni dhuthia asia yonde kimwia onakethe wa tane isine thia kana maybe duonae maisha ni mako na changia kita kulenga chuchu nundu pebi na thebika withi kana kiani kendo manethe wako nikenda maybe kweni eriti kendo kuma kula kwithe wako na wapendo andu thia sindu isu ni siambia kwa pakenda pena by certificate kivande kikuonania nganyanganya ni wa motiso kwa muviano withi aha neneva no ha kwateshia yes kula kwithe wa kutena challenge onethia akiakenda tebo na kulisa kwela ita succession withi ya no akwa no any read shiele kwisa onengwethe wake okay ko muno asi masise withi maina muwa muno mondo amwe menolitu mekati kana maybe meona wo nikenda maikai kana kaka kai soko sawa yes aya saa ile na tateka miongwena na ina sia kwacha tusongete nina wakili yunikenda nuke ni kwathukie makulyo maku ni kwitha niwe wisi changamoto ila wisilite katika kuya kana kukaku na katika kuna kana nikenda pengine wisi kwithia ni wathewa wakili tusioke ngaliko ni swindi katika akisia kana ethi wandu na amina indi utuminukilelie nikenda tuthi moja kwa moja tukose simu pe akingia siana vita wa non discrimination siana yali topatolo nundu kwenda maybe ni kamwana ni keletu maybe ni kandini ya Kiukristo kana ni kandini ya Uislamu kana oindi kana maybe ni keu ni kaiyo ni kanini nwali totwa kana sukulu kwa muviana na ndio kaithi class kana PP1 nundu kwenda ni kanini lakini akili ni kuthokoma akili ni kuelewa kila kitu chonde ukone museo kaili ndio inda interest kai discriminate wa ni sindo taiso kwa tinyete muno sukulu ni elali mo maito meo somedia siana kana meo kwikarania siana sukulu no sioke vya ndunesa kwambia kuone akana kama mundu kula kwa kikamba masi akone ugevya no kakuna wa muno no ko maybe kanena gwana kana withia nike osumboka nisindo ke otagwa akiline yako no sioke vya siana enwe itia usiwa na nicho tumeona siana siti sukulu sienda uniform uniform linda yenya kwa kisia andu asio on the uniform kwa kikamba kana andu on the meananwe ni mind level imwe kana rigende be kana ka mudui be kana ka professor kana ka muimi siana silinda sianenu skionde okay akilenge tonone ya nitkamisiyo keleleno ya inheritance nina nanguzie kolione yuyu we koletu ya kana mundu apindo sieto yes kana kenaki ya inherit sindo sia musi wako na kana
ni mundu la wina uko wa miaka ithio wa 18 kaune ko kana yu kwiko kana ko kwa ndoima nitisonguzia ibindani ovingi ebindane yenge na inda tika situ nundu niona ba tamenda nikenda wise kwithia nitwosa makulyo na nundu bata wa wakili baani kutwathia nzia maunduni makimia wese waniwa wiba umusi no wese maunduni ala pengine kana guga zile toka sisi okethia babe ithe yake peundu beka lile babe inyake peundu beka lile pa watato sisi akisomo tito chene tina wakili ba no kusungia kulyo yiyaku kimia ndine wa kilungu kito cha sila wakati simu siakwa nina bingwa NFM Malo alo Kisamba tata wa mukata na mukane so sinembenda kuma kokela we koza kitwi ikuli yako ni ati kana ka ni twasende kauma test standard form 4 form 3 na niko kakaitagwa ni mwanake na nthinu akuitagwa ukithio ugo wiopo na nthinu ola ugo ula mwitu achasya na mwanake ocio athikwobo ni ngwiyuwa na sindi mene kwa kweli ona serikali ni yene no kithie kwa ni yune atibube kawata peakia kana kaka twika umunana obwa nuke unyasumu ikundio ya keli aya kana ka keva musi ila kaende na kusoma ndi watu na kwithiwa nikiolea skulu kana mbe kwanza ko musi ni kwenda kasome na nundu katika miao inu yake nono ne wakili asia ukalioso mbya mwana ni waleto kwata no chopwa winenga na itumi kana kano ko nikalia skulu na musi ni kwenda kasome jina kwa keka wata haya katulike babe wakili ekulyo yambe wakili na yini ni yone tokethia kana no kake form 3 na ke form 4 na pengine nikaitabwe nikamwana na yatuike kwani ya kotini na katesa kuunga makatazia mwamoba na kwa ningwiyuwa ni aze musikisu akulilya ba no maundu methi yawa na methi yawa peondola madili awamo ni makoti maito kindu chambe nipa need ya counseling siana hii sisiele nundu kana kele tukoite bueno kana kange sio ndesi siana sio need counseling tie lawe there maybe kele tukaitava kamwana okay kopoke koka matukwa we there mwe ya osiete siana sisiele ndu sio siele ni siana kamwana na kele tu sio ndesiana sio ndani siana una noi there maybe uko itavane ko akele tu noko kana change yimuno okay no maundu methe yawa lakini okay there maybe kuitavane ko kwe kiusikira na mundu moima mundu ome moima with your snow above 18 years no akwe njukumu weka lakini ila siana siende wasisiele no wethia maybe kamwe kia utisia weyo wa counseling ni kawa okay na siana ino igotwa ila tisieta Boston institutions skana sima skulu ma kisilikali osio siele mundu wethia siana ni kwa jisiko ndesi kende no soma ukethia no tasha panishi wala kine no siende na usoma ila best interest ya asio niende yako yani ikulyo la jingi nikana kanda ka hata musini ngwenda kukasomethia lakini ko kati kwenda ne ambo katwa skulu kakebitha kakalika kithekane ingi kakatoloka chumo kiima no basongetwe yunake au sio kakule bubeka wata best ilata kweta kwa best interest ya kana ti kweta kwa sia pekwe undu kana kekwenda pe kwa undu kana kailete kutetheka muno decision is si make ya wani kana nundu kana ni mundu tena oima wa kwa mundu tona kweka kana kwa ya moya maisha make no achangie lakini ndesa kwa mo kwa umusiba ni wewe na jukumu ya kumake sure kana ni kanthi sukulu Biblia nini aisi kana ngaini wanengani
luusa wa asiai makani ciana cio okay kwa witha no kana ke usumbo ke ona otukulu nikaile kani nundu Biblia ni nengete asiai sandi mwithukisha mwanosu mwithukisha une wakili ando ni nyingi kilungu ni sila wakati tuende na kusisya akisia siana kiokoni cha muthanani wa umuthi NFM. Hello. Yes. Ni Justina kuma Kilomelo. Asante Justina. Nina thina. No siena atwa wa musie. Na nai mutu ae bandu bangi. Na siana ciakwa ciosete kibandi na bau bangi. Na imwe ni cia eneiye bau na ni na imwe na ici imwe ni nacio basi cio na ibandi cia kuku. Yinaele kwikata yinyengane cia baa kana ngadi akula kwi ciana yingi. Wani mesie misiele. Haya ekulyo ni yu wakili. Mi kwatia loko mesia. Katika kikweli. Ni ciana. Ni ciana. Ciana sina kio thikula kwi ile wasio na kula kwinya wasio. No isakwe pala si kwikala. Musiei ndasakwa pala kwikala katika kikweli. Ni pia onidi kukwatia ni kwa asimele. Hengo kulia mataza kuwa kwa na kibandi kitanite mutuku bae muingo mozie kibandi na mutuku bae muingo ni wewe watwaite nya na kwanoka na atwa nya na yuko mataza kuwa makoka kwa na jina zizi ibandi ndithi ya bandu ba kwitha sitanite nye mwendo sitanite mutuku bae mukilo ila nasakwa ila nasakwa no kusakwa kula kwa kwikala lakini kula sina haki maybe ya kuinieriti maybe kusomethwa na muno kuinieriti ni kwa nipo penda na kizungu muguti kinge ni kula kwi ithe wasio kula biological na bado siana sina haki ya kuinieriti sindu sinya wasio ko inya na go we akendeo na sindu siake weka withi asiana isunyo no sienieriti kana no sikalo saidi weso ko inya uya kona nesai withi ama mwana mo nimeutethe kiangalikwe na angalikwe lakini wenda akulia bage akulia we abake nundu tayari we bandu ni watwaitwe na uma msiwambe na okawakele no wakele ni powe kimwia aka maili takwitha meme twanonile mukanda ile takwitha twaitwe na umele inda ikosa teta bigami ikosa mundu tonosikatiwa na peke tumi kana pe mweya wa muthembozu pe maanisha we yuwa loto na kwikala ni baloto wa to yuyu tikola wa to yetwe ondo kukuyo wa umi ko yu alumwe ni ndi ba ko yu ba ko yu lakini siana sina haki ya kuvisit wa ile longi wa mbe bado no imo visit tainya wasio we haya asante sana Justina ni asia ni wasungika woni wa mukamba Mamuka. Tabu kanesa. Hakuna uziazio ozindu imwe business imwe serious yugethe na guyo serious wani wa mukamba. Mukamba. Wa mukata. Kitu mwana mboka hii. Kuya nzio. Zime kwa wakili ye. Yuko kwa kabani kachukuru ya Kenya. Ai mukuka? Yukiana yitu sio soma ya mukuka. Na nilikenedu yake na zekata. Utewa. Alisha na nyingine atende hapo mlidike ya chanda jua mngoni leke skulu. Oni. Anosi ngoba njini. Na pia tezikewa katika post wewe askala na post nimechapa juu makotia na juu niko na wewe tu. Na kaa kwa hapo. Hiyo akaeleka. Kwa kwa sababu ya Mungu akuko yani kashukuru yani mtu hapa njii kana mikuka. Kana skulu ile kiko ya. Haya. Wakili ba unabo pena sheria isu. Pena sheria isu. Sienduite isi betana wanumba kwenda nitona kwa affect siana. Mentally, psychologically. Na bado uimani wasi olongi wake mwe. Mukuka.
toki nisitekeletwe kutewa Kenya na kutumika lakini isitekeletwe kutewa ndo lameno kwa miaka 18 kwa mbata yes tisiana kwa wikenda pesiana sia kwatekana situmia siendo iso nisiale tokani na sikano muno ngina yelewa nisiana tiando ima kwa uwa si na asikale oitengo siana nisiale ta kosa tambi na siana sikale wa nisiana tiando ima neona Faith Mweni ngaliko sia kundu kwita wan Kanaani Nthangu maimbia kana mainde na utwithukisia mera inya wito inya wa wakili ngaliko nesu na maundu meki mokite nesa mekite full volume. Asante sana Faith Mweni. Umunthe nitugethi inya wakili tutamugethi iyo tu Mother's Day. Sio mugethi woni wa NFM alo Kisamba nye kwa kabe undu nonete nduani kana nonete kundu na kundu ukaba wakili no mwetu none weki wevu ni mwanake na ola mwanake asemba na ndachangia kweya mwana na wala ndachangia kweyevu na kala kana kaye wande kaye lo ula musinu nasi na uswe kadi sukulu mwana kayambia kwetela kala kana banzi yani aikathoya city ka ini kala kana yuwasije na ni wasembiadi aike aninye ndati ekatwa takothoya amandati na city yubuna wakili bubatona kwethiata na mundu ni wasembie kuma tena ndege ndo achangia aya twende kazi wakili majukumu mundu no alasimithwe ni kwa application ikotini ya mundu asembie akalasimithwe changia ni koti siana isome unundu niwe ithiakana kwa kwenda asembie tiondo no alasimithwe koti na gende ugulia neona concern yake ta tuswiti tu wetela kana bas kaumete sukulu akakatho ya tukeki bau asiku ya muzima tesi akakia ninye ndatiwe ino kana sawa ninye ndati no wailundu kakunwa kwanza yale na ndaya na wena umelu kende no niwe thia kana no sio kende oneka kana kekoka andu alangi no mekona kwa kweli we thia kana kamekanili na ndaya na ndaya kamekanili kwa wenda ni kwendo tho wa sweet no ile tho kwa ona wabisi okaiba witho wa sweet ambai babisi asante wani wa mukamba low hello ni NFM ni baba ikunia kuya mboni tikibeti chako nija endi na rwana na number certificate na ula mundu mala jumike ba mali moza mbazi certificate ingi chira nende ma change paternity kera na mundu mozu ko kila kata ke number certificate ile is that one acceptable? Haya wakili, in that one acceptable? Thia kana na haki ya kwenda siana siake ili yatwanua nake ithe wakana yu wambeka no wakeli ithe wakana nula biological father biological yu ulongo no tuika thia kana kwanzia ya kwenda ni wenda haishungulike ya majukumu lakini viola biological kwa masito maki maeletoa wendo mataile ni upendwa kisheria no pe challenge kingi kiebubu no enda no wote ile asiana kisiro yake ya kitete kwike wa obubu kwa ile asiana ula biological no wina aki kulia wakulia ni ugo na ni meya obambi yitu ya Kenya kana kaketha kenda atimiliki ile tikindo chaile kitekele to kemweya wa uo visiola wa nengania by certificate hizo then wenda obendo ila yambe na yali kwenda yati ya refoke na ile the mari foke ye ukethe ila thipo nimwe nundu double identity ni kulika kwete confusion katika zitu itathela
wakili umunthi naguya niti utambwa inya wa wakili witu ba ula twinake na no twithukiisie ndweke twambe kosa mwana onyeta kisamba nambe kumutungia mubya nundu wa kutusia ya wakili mam ponde bala wende na kwithukiisia ndi nona mwimbia mwingalikoni siba anyway isi mwimbia mwingalikoni si abandu beta wandhango mweni Faith mweni kethia mamu muno mamu wa wakili witu na imwe ani twamuwishio nethe wanikabitia we happy mothers day yeyo aya katuke kwa wakili ndoto ya muthia no se mano ngawishe mam na amwitu alangi onde matwithukiisie happy mothers day na mathiwa meatungi kumubea na meatambue muno negwa wakili ndi kupika bauni asa nipo tukwikila ngithelo ni mubea na ningi ndukethania kuonthe kula utindela wakili no mwiti wanesa asante aya